diajak beli di pesisir pasir. Ada posisi pasir. Oh, di posisi Sanur. Pesisir pasir lah. Oh, benar Mas, ya Pak Sanur kan sisi pasir. Nah. Di pesisir pasir garang lagu. Benar. Laga berdaduan. Berdaduan. 1,5. Lo ingat lo di bongkol bandane. Ilo jadi janger. Beli tadi kecap botol. Tadi kecap. Lo dari janger, itu beli dari kecap gitu. Lo tadi janger. Itu beli tadi kecap. Jalan jani mejang erang seria endororot ya rasi jang arasi jang arasi jang itu pelayanan duga siraga nu jari girang adine girang pelayanan ngajawaya nyoman kedut garing Lilik motor ini sambil motor Bandung ke Negara, ke Bandung ke Geharu, pencaplakan di Bekola. Kabia apa kabia? Ci ngerayu buat lebihan emel-emel Ci. Yang dia ngerayu tuh len. Fokus dengan kata-kata. Nah, Coba. hai cewek, kenalan dong. Siapa namanya? Aku Ajus. Ajus apa? Ajus wanna say love you. Awak kan bisa. Awak kan bisa. Coba. Hai cewek. Bapak kamu kok tahu? Lama. Hai cewek. Oh, Bapak kamu tukang kini ya? oke. Banyak Yang yang ngertiin kok tahu? Yo. Salah. Hai cewek. Bapak kamu tukang kene ya? Tukang kini itu pengandaian Cinya. Iya orang. Tukang kini. Nyamuk itu pone. Ingat sih. Aduh nama. Sing nu neneng. Sing nunggu kene. Sing nu mudiang ya. Mudiang kerupuk kengken sih nih. Oh, mandi. Masa nak sing nunggu nang gambar udah banjur? Sing. Atau anggo coba nyari lengo. Oh, napa mandi? Oh, yun na besar. Semangkian. Ada. Terbaca cikletak anak. Oke nih, coba jadi kopi nih dong. Merah tuh. Becek kopi nih di kadiri aja mau aja. Wis aja depot. Nyapu kadi aku ngai kerupuk aku nebo. Benar. Nyarup makajang nih bani pelik cara jangan. Tuh, aneh pelik padahal raja Kediri ya. Tadi kan orang Ini mati panjang ke mati. Oh, ini salah sasaran. Ada sih kita lah raja. Musik benar ada nih kayak ini. Ya dulu. yang benak mati artinya sing gelo-gelo artinya bedemen. Oh gitu. Oh, daripada gelo-gelo. Gelo-gelo merasa sakit. Benar. Kalau pati nepuk masih mau jalan depan. Meh, yang kene undung meh, banyak sugut landasnya daerah jalan ngelapor ke Puri meh. Aja. Nah, yang jadi kini unduknya sih gitu. Oh, Kiraku sing menang meragatang yatnya, sing menang meragatang wicara. benar. Jadi lan kamu ragat bang mau nyamu nih meragatang. Benar. Kiraku jadi tampil kamu ke Puri. Benar. Hasil raja tawangan tidur kan bangun kan makan ya. Benar. Bang tawa kesengsaraan panjang ini. Benar. Jadi ragu tampil ke Puri lapor bahwa jagat ini di kedai semua becek. Benar nyelah. Yalah, masih kalau kaset. Ini yang kalah bos. Ini ratul, ini rame si Rarak Sami. Sane patut mustika yang ditiang. Ring kalah sane becek, wengi sekali mangkin. Purun prasangga ditiang matur amatra. Kemauan rienin.
titiang ngelungsur Agung Rena Sinambura Mali bos-bos menawi wenten kira langkung ngelangkungin menawi atur titiang lunas Agung Rena Sinambura inggih Ratu Idadani sane dahar wangian titiang sane iring titiang iriki ring ajeng paduka petara sane melingge iriki iring mulangi pikayun nyakupang tangan kalih nuna sicer ring ida betara mangga iraga polih kerahayuan maduluran antuk ngaturang puja pangastuti Om Swastiastu inggih Ratu Idadane titiang sinareng sami wengi kadi mangkin katur raris ilen-ilen penyalun arangan Idadane titiang sampun pasti sampun pascat ini ugar-ugar pencalon arangan inggih punika kepatutan wenten niki sangat cucuk kepatutan raris wenten niki madan gedang punya gedang ini sampun nika raris ngemulihan mangga gedang renteng asa punika nalar mangga modaging pengerehan lan mangga modaging watang-watangan nah santukan modaging watang-watangan kepatutan mangga modaging pengundangan elingan iki tegas niki pengundang puniki boya je pacang macam tok dan wentan nggih niki damu ida betara mangki ngaya wentan sane ngaya dados pregino patih dados sane ngaya dados pregino penasar niki ipun ngaya dados pregino watang-watangan nenten watangan niki nggih nenten watangan niki tumujang apa watangan madah watangan ledah mriki dan wenten nggih nah santukan medaging pengundangan nuna sugro titiang menawi te wenten Idadane sarang sami sane iring titiang iriki mangkin sane ngelarang haji ugek tur sane melajin sahananin dharma wiji sane kebaos ilmu pengeliakan kemauan ilingin titiang ton mentangkan santukan iki wenten begino watang-watangan sira pacang mata tegar sira pacang mata tegar malih pisan sira pacang mata tegar mangkin sampun tegarang tidak menas bagian lighting mangga agak gelap gede lurus sira sane pacang mata tegar kemauan ilingin titiang ton motantang atur titiang kala 5 menit saking mangkin lurus suci gemar titik kayu mas sirojo punapi mangke niki wenten sane pacang mata tegar yening nenten wenten sampun dados kemargian niki indik
Ilen ayah-ayahan titiang penyalur darangan titiang niki tapi sampun dados niki inggih ning keton puputan titiang atur titiang antuk para masanti maka kira langkung atur titiang lunas gang rena sinampura om santi om anggih perujuru duwe durus magiang malih Lighting. Lighting. Lampu.
Ayo baca.